namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namhleta khayela Benjamin the president na controversial post ya yona. So hi ti 6 ta May yi fike yi tsala a post, of course ka account ya yona hi le ku scrolleni. Loko fika hi scroll hi fike hi vona yi fika yi tsala this post. Yi ku loko ku ri mikhavi ni loveki khale. So ni ta kombela na n'wina mi nyika mavonelo ya n'wina na mina ni ta nyika mavonelo ya mina. So loko hi langutisa la president tanihileswi mi swi vonaka yi mbale mpahla le Giyani Refill Up Stadium ka ma ehleketa. So loko va hi kha hi languta siku leriya i siku leri a yi endla matimu ma yi kuma yana mhaka leyi a ku ndliwa matimu. So and hinkwenu ha swi tiva ku behind the president ku na party leyi nga ku teni ya yona leyi ya AA, African Ambassadors, ha swi tiva hinkwenu. So I kind of like feel like there is a strong chance yo post leyi nga va maybe kha yi fambisana ngopfu na mhaka ya political party than other things. Hi leswi ni swi vonisaka swona ma yi kuma yana mhaka leyi ku yo kombisa ku hayi yi le ku teni na political party ya yona yi ta yi kha yi endla matimu ya kulu swinene. And loko mo hleketa mi nga ma swi hleketa ku hi ndle video yin'wana lama nyangatsa kha kombisa ku ta kha ku fambiwa na swikolo and stuffs like that. And loko mo hleketa previously endle video laha hi nga vona Benjamin the president va kha va nyikela a swikolweni kwalano na Mutsenga Holdings, mi nga ma hleketa kwalano ku ri ku nyikeriweni and stuffs like that. Swi tikombi na ku swi nga leswi swi ri karhi swi fambisana political party ya yona President Mayengani. It's just an opinion of course. So loko hi tshikini yaleyo on the other hand loko ri mikhavi se yi loveke khale ne yi loveke khale hi nga tlhela hi vula ku maybe yi lovekele gagashi ku lovekeriwe yena ku a rhungiwa hi December. We never know guys, we never know. A ngo tlhaphindiwa to be honest. Loko a nga ri careful leswi ni nga ta swi vula gagashi if a nga ri careful a ngo tlhela a rhungiwa kambe ni ku president Mayengani hi munhu loyi nga ta n'wi howisa just like that. So he must be very very careful hikuva a yi bari president Mayengani ya ku langutisa yi tlhela yi ku hlekela kasi ya ku rhungeli ku vula ka Mayengani swi ka swo liya 3-6 liya a nga swi tivi quintonizer ku i bifuwini ka papila. President a yi ri kwaliyo hoyi kha yi n'wi hlekela there were no issues. So yeah, I kind of feel Gaga should be careful leswi ni nga ta swi vula with his steps ku ya mahlweni. He must be very very careful swinene hikuva ni swi se va twanana na president Mayengani and wa yi buka. He must be very careful leswi ni nga ta swi vula hi sayiti ra Gagashi. So hi sayiti ra Munghana Lonene I don't really think Benjamin the president yi nga va beef to be honest sweswi a ni voni need ya swona a really ntiyiso a ni swi langutana swi endla ngopfu na hi ntikelo wa kona nkarhi wolowo. So a ni voni at the moment Munghana Lonene va na xandla swinene swo mi kuma ku vi le ku lwisana na president Mayengani. So na va yi bukile kwale Colombia I think they are right. So hi ngo vula sweswo it's either it's a political party ku hi sayiti ra mina or ku ya rhungiwa Gagashi. Loko ku ri va mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.